米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米利奥吉耶斯阿米巴鲁瓦都发露这一大阿米第二以金拉安。耶稣再次燃起我们对信仰的热心。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚普都苏瓦的努嘎瓦斯。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Saka sa suara sa jangra, hanau aja, yo semua jingra i titaanan i lalan, yo misahci jingra a pasuar tu fang jarai julal i, lihaku ko falu jua ita saan. I Luka tusa pulo sepat a Jepang, 20tusa a tusir. 他们彼此说，他在路上向我们说话。给我们解释圣经的时候，我们的心不是像火一样地燃烧吗？路加福音第24章32节。萨利嘎嘎奥，有马杜勒古法鲁做ita i karurayan a demak i haratengan ita kunika lumuas si Yesus Kristo a maorib nai patay. Naukani paluasan ningra ko pasolin no falujua ita. Ta pakatinako kita tunika mararir jingra a mikapot ititanan i rakat no orib ita. 当我们在困境中灰心丧志时，当要纪念耶稣基督的复活，他要燃起我们的信心，使我们在人生道路上时时经历他的同在。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，巴鲁阿圣耶稣基耶稣基督阿马奥利奈巴代，都萨卡凡纳奥阿哥，在卡拉里伊特曼古奥利阿哥，那坎尼米卡布基耶稣基督伊达kwanan伊马萨马阿马安奈阿什马。主啊，你使耶稣基督从死里复活。让我明白，人生不会一直处在黑暗中，因为无论在任何环境，耶稣基督都与我同在。Pakai ni i tatamaan nay angangan mutabang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。